Bila Aldino nak cuba ambil gambar bawah matahari. Macam ni lah saya every time. Orang normal kalau ambil gambar, dia suka kan ambil gambar macam ni. Orang kata sun kiss. Saya bukan sun kiss, saya sun kill. Membunuhku ini matahari. Ya. Sebab tu saya kalau kawan-kawan ambil gambar bawah matahari, saya biasanya solution saya tutup mata ataupun saya akan lari pergi tempat teduh. Jadi korang je lah yang ambil gambarnya. Saya it's okay, tak nak. Terima kasih. Dapat sesuatu? Jangan lupa follow.